vha kha ḓivha vha thetshelesa Bellren News, mafhungo vha tshi khou vhaelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Agricultural and Forest Meteorology, vhasedzulusi vha ri tshanduko ya kilima i ḓo fhungudza vhubveledzi vhune ha vha kha vhukovhela ha Afrika kha miṅwaha ya 30 i ḓaho. Vho shumisa modele wa khomphyutha u anganyela tshinyalelo i vhangwaho nga tshanduko ya kilima kha ḽa Ivory Coast, Ghana, Nigeria na ngei Cameroon. Vhorasaintsi vho bvisela khagala masiandoitwa a u shumisesa manyoro kha ndimo. Vha ri manyoro o ḓalesa a ya fhungudza tshivhalo tsha maluvha ane a tea u vha hone kha zwimela. Tsedzuluso iyo ndi ine a khou pfi yo anḓadziwa u bva kha Journal ya NPJ Biodiversity. A khou guma ngurali mafhungo kha Bellren News, maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhalela one tshifhingani tshiḓaho. Vha si hangwe uri vha ri tevhele kha zwileludzi zwa vhudavhidzani u itela u ṋekedza maswa a dzi tsedzuluso khathihi na ane a vha a tshi khou ita ṱhoho dza mafhungo. Ndaa.